Lamdam sida thabak phangdabagi awaba mayok naribasi kokhanba ngamdabasi sarkar sina lumna lawi haina Chief Minister Okrami Bobina phongdokre. Transport Department na Mahiroi Singh puba van bus amadi atei gari pumnabak niyong ngak na chalibra haibagi drive sathagadori. Amadi Lamdam sida Senmilon gi fibam phagat hanaba agriculture natraga horticulture ka mari lenaba pothok sing marang kaina puthokpa matamoire haina Chief Minister Okrami Bobina phongdokre. Pausanong na pizari. Lamdam sida thabak phangdabagi awaba mayok naribasi kokhanba ngamdabasi sarkar sina lumna lawi haina Chief Minister Okrami Bobina block level handloom cluster mari loans tobaga mari lainana block level handloom cluster gi awareness program pangthokgi thorumda haikre. Thawal khangabokta leiba basu ground da pangthokiba thorumaduda loans tokiba block cluster singa dudi Thawal Bisnupur Singhat amadi Wangoi block level handloom cluster ni. Chief Minister Okrami Bobina makhatana haikibada Sarkar asigi sel thumgi phibam phatabana mipum khudimakpu thabak phanganbadi oithokloi. Private sector da meeting thamduna miyambu masana masabu thabak pijanaba honasi haiki. Health lambi thongda aduga power sector da akoi India gi ate state gi sorter da ba haidna onajariba mayam puna maksingse masi tangai phadaba basic amenities infrastructure se thabak thamnana bagi hona bagi madugi requirement dune problem kayama issues kayam lay do mayam sigi manung dagi kwai dagi hena state government da koi da koksi ibisi thabak thamdaba like su hairaba migrant sing se name sing khangde naharon sing khangde masigi thabak sujage thabak shubham view haibasida state government thabak pinanaba honabasi masi kwai dagi asauba kokchikpa headache amani haina hai samjage. Commerce and Industries Department asunduna pangthoki banga sigi thormaduda Commerce and Industries Minister Govindas Konthokjam MLA K Ranjit MLA K Megachandra MLA DK Korungthang MLA Y Surachandra MLA Fazur Rahim amadi Commerce and Industries Department gi mari lenaba official kiana serbia ki Govindas Konthokjam haikibada department asina Manipur ki oina machi Chandel Saikul Nungba Iril bungamadi Khwang Sabal block punna block tara ministry da block level handloom cluster oihannaba haibada hanbagi oina block mari asi yarakibani block amamamda lupa crore ani sanction tawkhre walhoriba block singisu ayaba piraklagani haina thajabalai phongdoki employment bibagi lamda yengo matamda tarai logo yadaba quite important oiba adugma department amani haina honorable chief minister na toya tapiba ekoi paikapa nasidi ekoi department asina namjare haiba department sina paikala de batho namaki mahi ase chatiba senba sahi asi he koiba 2016-17 dagidi haiba mahi sing ase ekoi puna ona lokpam magani haibagi ase pathajaba dum soyhanga mayamda thamjani Mahiroi Singh puthok pusin tawriba bus samadi van singna chingba gari singna chatnagadaba niyom sing Manipur Sarkar gi Transport Department na mamang sahi gi September gi tang 13 da Manipur Gazette notification thokrabasu mari lenaba singna ngasi phawba chatnadri notification adu hek thokpadagi tha ahum gi manungda mari lenaba singna niyom asi chatnagadabani hari Mahiroi puba gari singna chatnagadaba adu gi manungda hairiba wafum singdi Gari adugi tonganba machuama thaba school gi maming amadi telephone number thabaga loinana seating capacity na chingmasing yauri masigi matangda ISTV news ga akhanana unabada transport commissioner Lakshmi Kumar na phongdorakibada tha ahumgi matam pikraba matungda mari leinaba singna tangai fadana chanagadaba niyom singasi chananaba drive ama atuba matamda horagani commissioner na makha taraduna miyam gi interest yengduna motor vehicle gi team ani hum drive asi chathanaba honare drive asi lambi amadi mahiloi singsinda chatuna check togani loinana sana kanglun asi ngaktaba gari singda action lokatpa oina vehicle license amadi registration kakpi yauna tabakya paikhalagani haiki tha hum matam bizabani kogi September 14 2015 jeda hojik tha hum matam du sukoi hendokhre do koina sum yengjabada
स्कूल की van operator में हम सिंचना मसी comply तो दबो ओइनो वही मसी public न सुई हम seriously लोग वादुगा कोई honorable high court न सुई हम seriously लोग issue में कोई बनी ना कोई transport department ना तंगाई फदना कोई drive में संक्शन बा ना कोई मसी के कोई decision में लोग जरे कोई team अनिहुम से मगा motor vehicle department ना हौदो कोई ना कोई मसी की drive से याम थू ना कोई चर्चा जरगनी अदुना जगह कोई team सिंचना कोई operator का कोई की स्कूल जिंदा सु चक्कनी दुका लंबी दसु कोई थिंग बखोट पतोर का चेक तोरगा कदाई हुआ कोई की साइगी सितंबर तांत्रा मरी की नोटिफिकेशन सी कदाई वो कंप्लाई तोरी के तो कोई चेक तो करी मतलब कहीं गुम्बा कंप्लाई तोर मतलब को सिंग यार गदी कोई मधुगी एक्शन सी कोई मखाता हुआ रूल की मतुंग ने लोकल करनी एक्शन सिंग से दा कोई लाइसेंस कैंसल तो बॉडी रजिस्ट्रेशन कट पो हो गया उन कोई एक्शन सिंग लोकल चर करनी कोई के मखाता हुआ पेनल एक्शन जो कोई लोकल चर करनी Manipur si picture basu potential yamna leiba mafam ama oiba maramna lamdam asida leiba lawmi singi senmilon gi fibam phagat hanaba agriculture natragana horticulture ga mari lenaba pothok sing marang kaina puthokpa matam oire haina chief minister akrami bobina phongdokre wapamasi malem gi inga sagi khalda ahong kya lagliba sida agriculture horticulture amasung allied research sing punsunna duna jinjak amasung nutritional security gi matangda pangthokpa national seminar ma hudokui thoromda phongdokhibine Rims ki Jubilee Hall the Pangthokpa seminar atu da magna makatan haikibada lamdamasida leidiba akhang hai kya amadi scientists na akan ba thabak paikat piduna lamdamasigi lomi sina thengnari ba khudong chad ba singsi men khatuna makoi gi imung manung pu ba ngamna ba hona bada achoba mateng pangbiu haina appeal tawki. So this is the right time we should have to think seriously. What I am saying, the scientists, the vice chancellor, whomsoever director are not seriously thinking, and we should have to think seriously and how to produce more fruit grain and how to get benefit to our farmers so that our nation's economy will be grown like anything. Only then when the India and Manipur will be prosper. Thauramatuda Central Agricultural University ke Vice Chancellor Dr. M. Premjit Manipur University के हाने के Vice Chancellor Dr. S. Tombi Singh, YSP University of Agriculture and Forestry Solan के हाने के Vice Chancellor Dr. K.R. Dhiman, CSK Himachal Pradesh Agricultural University Palampur के Vice Chancellor Dr. K.K. Kato Samadi, ICR Research Complex North East Hill Region Meghalaya के Director Dr. S.P. Ngasansu Serbiaki. ICR Research Complex North East Hill Region Sinduna Pangthoki ba seminar aduda akangai kyana paper pathoki tharumgi sargumoina lawmi singi exhibition amasu Chief Minister Akrami Bobina hangdoki. Lab Party of Manipur ki state level convention namangasi GM Hall da pangthokre CPIM Fort Worth Block Revolutionary Socialist Party amadi CPI ML na sinduna pangthoki ba convention aduda CPI Manipur State ki Secretary Dr. M. Nara, CPIM ki State Secretary Sarit Salam, Forward Block ki State Secretary K. H. Gyanesur, Revolutionary Socialist Party Manipur State ki Secretary N. Ratanamadi, CPI ML ki State Secretary S. Samungosu Suryaki. Wangang ki pasing na Manipur da leidiba Lab Party sing hen na mapangal kangkhat hanabagi matangda wapam kya phongdong na ki. Lamdam sige miyam na thengnari ba samesya sing amadi yaifana mathabak thorum singda sarugyagani haiba wapam sing thamnaki. CPI ki Manipur ki hane ki Secretary Oramba Langol Iboyamana phongdokibada Congress na luchingba UPS sarkar na char hulamba imperialist ki thausilbu BJP sarkar na mapung marai phan na bahonari. Asiguma phibam asida laitana hingba ngamdre haiki. Aina tawraga loire haidana chatharakpa Narendra Modi ki lichar madudi yekharakpa गणतंत्र की चटना कानून मयाम तखाय रखा पार्लियामेंट लेबा पार्लियामेंट का मियाम न पाम म्यूट खलगा लेंगा खलिबा भारत कुंबा लेपा कमदा पार्लियामेंट न चिंग पुनम कांथो मगा मान तौनिंग मद तौबा मन की बात सिगुंबगी लिचतम ला Ngase ukpung taret makhairom taba matamda uripok huidrom laikai bachinda leiba sagrakpam Rajesh koba mioi amagi yumgi get mamangda khamduna leiba ITN car amagi makhada Chinese hand grenade na lerimle police ki bomb experts sing laktuna bom adu lokhala bamatungda langol gi mapam amada aswengam yauduna pokhayan kre imung manungi mioi singa phongdorakpada mak kerosene gi agent oiba mioi ne makta kanagumba party amatuna demand torpa amadi nungai na dabaleite
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯣꯁꯤꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯍꯥ ꯀꯧꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯜꯗ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯁꯣꯏꯉꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯡꯁꯥꯡꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯥꯝꯖꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ W ꯁꯝꯖꯥꯏ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ S ꯖꯥꯅꯥꯁꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ W ꯁꯝꯖꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯜꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯜꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯁꯩꯗꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯣꯜꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯕꯁꯟꯇꯔꯥ ꯑꯃꯨꯚꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ SNK ꯁꯔꯃ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭य ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ K ꯅꯤꯕꯥꯔꯥꯁ ꯔꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭य ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ S ꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯎꯗꯤꯁꯥ ꯑꯁꯥꯃꯤꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯕꯣꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯗꯥꯂꯤ ꯂꯣꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯁꯩꯗꯤꯟꯅꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ S ꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯂꯣꯜꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩ ꯌꯨꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯥꯎꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯅ ꯗꯥꯃꯤꯅꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ ꯕꯣꯏꯁ ꯁ꯭ꯀꯥꯎꯠ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯂꯣꯔꯗ ꯕꯥꯔꯗꯟ ꯄꯥꯋꯦꯜꯒꯤ 159 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ KS ꯕꯥꯕꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯎꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ Y ꯁꯨꯔꯦꯁꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ KS ꯕꯥꯕꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ Y ꯁꯨꯔꯦꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯃꯗꯤ आर्ट एंड कल्चर यावना हिरम क्यादा तोंगान तोंगान आइटमसिंग पांगथोकनी हाइके हौगिबा फेब्रुवारी की तंग 25 कुमापन की लोनबा हिंदा क्वासिफाइड थोरी यान्दुना सिरम्बे हौनै किम जौगी मिसिगी मतंग असि यामना चिंगनेनिंगाई ओइ हाइना मिसि सिगे मरी लेनन सेमखिबा JC के कन्वेनर TS मीना चोथे नंगसि मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकबा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोक्रे लैखिद्रबी नुपी असि नुंसाई सिरु दगिनी अदुगा महाकना सिरमलिबा मफमना क्वासिफाइडनी मफम अनि असि किलोमीटर 13 लापनबा मफमनी महाकना सिरमलिबा मफम असि मीना चंगनबदा यामना किनबा मफमनी मफम असिदा महाकना चंगदुना थौरी यानगनी हाइबसि ओइथोक्तबा वाफमनी पुलिसना असि भागसंग लोखतबा मतमदा मरी लेनबा मैजिस्ट्रेट याउकिदे थौदोक असिगा मरी लेनना बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन के आयो उनरुबदा नुपी असि माक मसा मतंदा सुसाइड तौदुना सिजबनी हाइना पोस्टमार्टम रिपोर्ट फलई अदुगा असिबा मसागी इमुंग मनुंगना पुंग कुमरीगी मनुंगदा लौद्रबदी आइनगे ओइबा थबक लौखलगनी हाइनासु खंगलगले हारि नाकल अमरोमदा पोस्टमार्टम तौबा डॉक्टर उनरुबा मतमदा लैखिद्रबी नुपी असिगी इ याउना तोंगान तोंगानबा एग्जामिन क्या तौननबा फोरेंसिक थाखरे मतम चंगनी हाइना खंगलगले हारि मीना चोथेना मखा तारदुना पांगथोकिबा पोस्टमार्टम अदु JC ना थाजबा वाली अदुना मेडिकल पैनल अमा सेमदुना अमुक हन्ना री एग्जामिन तौबिनबा अपील तौकी हिरम असिगा मदि लेनना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमसु पिसनख्रे सरकार ना मिहाटपा पुथोक्तुना मटिक चाबदंदी पीगदबनी नत्रबदी अकनब खोंजंग क्या संसिनगनी डिमांड फंगद्रब फावबा असि भाग चांग लौरोय हाइना फोंदोरगले अखोय मेमोरेंडम सु सबमिट तौरे DC दा सबमिट तौरे अदुगा डिप्यूटी होम दा तौरे चीफ मिनिस्टर दा अखोय मेमोरेंडम सबमिट तौजखरे द पोस्टमार्टम सिदा माबु सुसाइड ने हाइना हाइरकपसे अखोयने यानिंगदे अदुदुना मेडिकल पैनल टीम अमा सेम्बिना कांदा री एग्जामिन तौबियो हाइना अखोयना
ngasi gi mhamsida haijaningise Laikhidrabi net haikim jaugi asibaksang si ngasidagi tharga pung kunmari gi manungda kanaguma matana claim tawradrabadi district magistrate ki ayaba lauduna dispose tawragani hari hojik pawgi maruktana atemna break ma lobise